Adam balası kaçan bактылуу болот? Kaçan толуккандуу жүрөгүнө бактылуулук жайгашат? Kaçan adam balası толуккандуу жүрөгүндө каниети болот? Kaçan? Taqdırga şeksiz, kümönsüz iman keltirgen insan. Düşünüktü. İman keltirgen insan. Bir nerseni bilesin. Başıma bir жақсылық kelgen bolsa, Allah Taala'nın kaloosu. Başıma bir jamanlık kelgen bolsa, Allah Subhanahu Taala'nın kaloosu. Biroq, anın içinde menin tandoom da bar. Düşünüktü. Men jaman joldu tandap, akıbeti jaman bolgon bir joldu tandap ketip baratkan bolsam, düşünüktü. Allah Taala akılды bergen emes bizge. Emne kılabız? Tandayбыз. Çeçebiz. Oşogo jaraşa amal kılabız tuğanдар. Жатып алган болбойт. Башым Алла Таала мага тагдыр жазды. Тагдыр демне болот, ошол болот, болду. Мен эч нерсе кылбайм. Бул болбойт. Бул биздин түшүнүгүбүз эмес. Бул биздин түшүнүк эмес. Алла Субханаху ва Таала түшүнүктүбү? Биздин тандоо укугубузду бизден алган жок, тескери берип койду. Түшүнүктүбү? Алла Таала мындай түшүнсөңөр болот. Алла Таала бейишти жаратты. Allah Taala tozoktu yarattı. Anam bizge emne verdi? Tandoo hukuku verdi. Kalasan beşti tanda, kalasan tozoktu tanda. Biroq sen kaysınsın tandarыңды da Kuday Taalam ezelki ilimi menen bilip koygan. Düşünüktü. Tandooңду da bilip koygan. Oşon üçün sağa karata bul bir tandoo bolat. Allah Taala karata iliminde hiç kanday özgörü bolboyt. Düşünüktü. Sev Allah Taala seni kanday türdө, kanday joldo, kaysı kalooң menen, kaysı jol menen basarыңды ezelki ilimini bilip koygan bolot.